I pozdrav svima ljudi, danas ću vam pokazati kako da zaključate folder bez ikakvih programa za zaključavanje, znači običan skripta. Dakle, sve što vam je potrebno je moja skripta koju sam okačio na Pastebin, ovako ona izgleda. Znači kopirate celu, zatim kad ste kopirali napravite novi tekstualni dokument na desktopu, nazvat ćemo ga zaključan folder, zatim kliknete enter, otvorite tu i pastujete ovo. Sad, što se tiče šifre, šifru možete staviti koju god želite. Dakle, evo, ovdje gdje piše vaša šifra 1, 2, 3, to obrišete i upišete šifru koju god hoćete. Šifra možda ima i razmak i sve, ali preporučivo da bude spojena. Znači evo ga, nervozni zone, ću da stavim na šifra, zatim sve što trebate uraditi, idete file, idete save as i zatim najbitniji deo je da obrišete ovo .txt i ukucate .bat. Saveujete to i sad trebalo da vam se pojavi ovako jedan file. Otvorite taj file i on će vas pitati da upišete šifru kako biste uključali folder. Vi samo napišete vašu šifru, u mom slučaju to je nervozne zone, i folder bi trebao da se pojavi posle par sekundi. Evo, folder se zove lock jer to ne može da se promeni, nažalost. I sad lupam, stavit ćemo nešto u taj folder, evo stavit ćemo baš tu skriptu, evo unutra u tom folderu, i sad kad hoćete zaključati taj folder, vi kliknete ovo dva puta, on će vas pitati da li hoćete zaključati folder yes or no, vi samo kliknete y, tačnije yes, i on će se zaključati. Sad kad hoćete opet da ga zaključate, otvorite opet tu skriptu, sad ukoliko ukucate pogrešnu šifru, on će vas samo izbaciti. Dakle, morate da upišete pravilnu šifru, a to je nervozna zona. Kad ste ukucali tu šifru, folder će se opet pojaviti i evo ga, tu je taj file, on je prazan pošto ga nismo sačuvali. I to je to. Hvala vam što ste gledali ovaj klip, ako vam se video bacite like, share i subscribe. Vidimo se u sljedećem. Ćao.